Ingnam ingna rong jo lut projok munit inut apran kitam la pendon thoma hemarit kipri. NMO OP pen oil pump katiki kethek pamija bidi ninia baha hamran die o sai hemalong sike kipi. Matijong ni phai kreke thomani UCF pen UC school pathuak lamlong pre Christmas talonji. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai. Tame ke soasan tapi tame nang ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo. Lason amar jivan duai jundet ne arthu suahai jatta komlo nonne apran asap asap melo bang tumta junwek tha. Prangke nilipai kiso ason to ari kengi kaharja katimi kiso kela amar jivan adowai order pen pacho pen sinona sawo ke tumilo anke anthek dolo. KarbiAnglongLIVE fataba birta long peneli sami beauty bepi non birta ton pen arjuponik tha. Nijang KarbiAnglong district ke parlo khironi southern range forest angkang ajo porphai trograchitim apor malom ingnam ingnar kateng kheng pen bagisa dubi puaronglong inut khusbu rajbhor artaning kaning koipu okorjang pran damnanglo birta ki pachini ponatengke alang lituma hema dungare ingnam ingnar ahur dambom thekdun si kilangdun lapen mithanta ing ugdun bare penamat tengkheng dutlo bangso jok adimak longamat khusbu rajbhor apran damjuilo Lapui hin kaprek number hini watizur rong alongta ingnam ingnar rongaju kilut prokajo ejovet don thoma hem pripona birta longpon Khironi southern range forest angkangarlo number hini watizur arong along ingnar ahur pi Khironi southern range forest angkangarlo number hini watizur arong along ingnar ahur pi John Pharo sose ludam prokamat Munir ke do ahem ritnok kove sok anta chopilap ansi klemponlo lapu ingnam raikom saikhe tumta kiplung jiaphan bor I ponlo seta ahur ke the ojo kiplung ka siksak the tan no pusi ningje pon lapu hin kaprek kisung ki phua tumpen chithan ponke hemalong kicho horm sangdali ata lapen almira suitcase heihui angton pahing no pon laplu pusi bertanang pale নাম আপনার ভান্ডবী গাঁৱৰ নাম দুই মাটি কি হৈছে গণেশ বাবাই ঘৰ বাগিছে কেতিয়া কালি যোৱা ৰাতি কি নোকচান হৈছে আপোনাৰ ঘৰ বাগিছে দালি চাউল কাপোৰ কানি দুটা ঘৰ দুই ৰুমৰ ঘৰ বাগিছে আকৌ আৰু তিনি ৰুমৰ ঘৰ বাগিছে তাৰপিছত চৌকেছ বাগিছে আলনা বাগিছে বিছনা বাগিছে তামোল গছ নাৰিকল গছ আপুনি চৰকাৰক কিবা ক'ব নেকি বন বিভাগৰ মানুহ আহিছিলে নেকি কালি কালি ৰাতি আহিছিল বোলে আমি নাছিলোঁ এতিয়া তেওঁলোকে কি কয় কওক আৰু লৈ যাওক ইমান অত্যাচাৰ কৰিলে আমি কেনেকৈ থাকিম কি লৈ যাব গণেশ বাবাক কি কয় তেওঁলোকে কৰিব আৰু লোকচানটো বহুত হৈছে পালেং চালেং ভাঙিছে টেবুল ভাঙিছে ডাইনিং ভাঙিছে আকৌ চাউল দালি বহুত আছিলে ঘৰৰ ভিতৰত এইবিলাক চব বহুত বেয়া হৈছে মানে তাৰপিছত আৰু বহুত বস্তু আছিলে এইটো কাঠ চাঠ যি আছিলে এইবিলাক ভাঙিলে তামকল চামকল ভাঙিছিলে এইবিলাক এতিয়া ঠিক কৰিছিল লেটিন চেটিন যি আছিলে মানে একো বস্তু ৰখা নাই আৰু চব ভাঙিলে আৰু আপোনাৰ চন্দন মালাকা গাঁৱৰ নাম ৱাটি মালাকা কি হৈছে ইয়াত কি হৈছে এইটো মোৰ বাৰিন্দা ঘৰ মানে ভাঙি পেলাই উৎপাত কৰিছে হাতী মাৰানি ঘৰৰ পৰা মানুহ পলাইছে তেতিয়া ঘৰটো ভাঙিছে তেতিয়া আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত আছিলে নাই মই দোকানৰ পৰা আহিছোঁ কোন আছিলে ঘৰত ফেমিলি আছিলে সিহঁতি পলাইছে তাৰ হাতী কি নোকচান কৰিলে এইবিলাক ডেক্সি কৰা এইবিলাক চব এইটোৱে আৰু Khironi pen muhanteron KarbiAnglongLIVE Oil pump katiki pen athi kilong ojia phan aning kanwang 2000 mmRV nangji lasolong RA apunsir kejabvir adimsi katiki pen ali duji non KarbiAnglong Thomas Council pen oil pump ki patiki toy along arlengarlo RV kaduria dim pen ko anali duji oil pump katiki adim lake thoya longle RA chamsop
chiklamdir adimason si labang so khiti katiki nangji lasolong KarbiAnglong Thomas Council tumpen agriculture sai kama tumpen chilang petsi West KarbiAnglong angkang pialong oil palm katiki japhan bor iponlo ongdung akhiti karbia khetum karche do anke arve kijang abotor phansi chiki pen saiti kidunlo khiti karche do an me hengnu ke arve kijang hirjume phansi towar cholang prongan pin tangte thingpi thingprang ka pen aning kanwang arve kijang kadure pen non oil palm katiki ko anloma lang ke sanjialong akaprek ka khiti aphan kina ho ka vedek chima lapen oil palm katiki ko anma ali kiduji Ladakh West KarbiAnglong kang pialong ki edun pen ale duji puta chirok tok ararutum pen chethandununti palm oil katikia baha pen sorkar ke chariya tumpen dorplup langke san amisin piponunji maputa charjurinti inglonga lok thipai thirengalong ki edam palm oil pen average fresh fruit bunch mate FFB along ke 5-6 ton hectare yar ansi longji bonta apam longli along ki edim pen 50-20 la pen 20-25 ton hectare yar ansi kilong pon pulote akachiprek thepi West KarbiAnglong kangalong labangso akhiti katiki dona akisung abangke ningkan kang thimalong 2000 mmrv alang nangji lasolong kapidor un e joksi athi ko anma kilongji longdun dedaji palm oil ki elake chiri si pen rom crazer cap inkoi anchoji puta pini chirok tok aseke ki piahu than pachini labangso katiki athe kilong ji aphan ningkan pripho chonghong pensi athi longji palm oil katiki adim lake akaprek kove theso akhiti ki edun pen thangnara leavi puta pachini pini seke ke endona tum kupis koson manji pusi matha pangching dun bomlo bonta National Mission on Edible Oils oil palm NMEO OP pen labangso akhiti ki epon japhan phan trokner kep rapho akira PG lapen phan phokep ki eta khiti kelana japhan anparta intercropping borewells vermicompost hei hui sitame akira PG pusi pangdaklo Patanjali Foods Godrej Agrovet atum pen MOU ka chetok pen kipon kewan kisum pinang an chetong ponlo West KarbiAnglong District Agriculture Asai Hempen labangso akhitia lekilongji man ponsi chirok tok aseke pipon bomlo pini District Agriculture Office Conference hola long seke ki pipon Lloyd Educational Service Private Limited Manas Pratim Chetia lapen Ghanudra Rajshutia pen than chipaduk ponlo Lasolong Agriculture Development Officer Olivia Kathar pipen japonsi kadukave bangtrokep ahavar kaprek pen chetong dunsi palm oil ke edun japhan seke humdun tangte Manas Pratim Chetia seke kipi abang phupen pherang kyangno lamthi ke jaipon arjusinai National Mission for Edible Oilseed Oil Palm NMEO OP যেটো স্কিম চলি আছে তাৰ আন্ডাৰত আমাৰ এটা ফাৰ্মাৰখিনিয়ে যাতে নতুনকৈ অহা কাল্টিভেশ্যনটো কৰিব পাৰে ভালকৈ তেওঁলোকৰ যিখিনি দৰকাৰ হয় প্ৰয়োজনীয় টেকন'লজিকেল ইনপুট হওক বা তেওঁলোকক যিখিনি দৰকাৰ হয় জ্ঞান কাৰণ এটা নতুন ক্ৰপ কৰাই আছে চৰকাৰে আৰু চৰকাৰৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত যিখিনি আঁচনি লোৱা হৈছে এই আঁচনিখনৰ অধীনত কৃষকসকলেনো কি পাব আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা কিয় উপযোগী হ'ব আৰু ধৰক এই খেতিটোৰ প্ৰতি যি নতুন মানে মানুহখিনি ওলাই আহিছে আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে যাতে ভালকৈ খেতিটো কৰিব পাৰে আৰু কাৰণ এইটো এটা দীঘলীয়া খেতি এবাৰ ৰোপণ কৰাৰ পিছত নাই কমেও 20-25 বছৰলৈকে ইয়াৰ পৰা উৎপাদন আমি পাই থাকিম সেইখিনি যাতে প্ৰতিপালনটো ভালকৈ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে আৰু কি তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি থিয়ৰী ট্ৰেইনিঙো দিছোঁ আৰু প্ৰেক্টিকেলি আমি নিজে ফিল্ডত আহি তেওঁলোকক ফিল্ডখিনি আমি চাইছোঁ আজি কেইজন আছে ট্ৰেইনিং লোৱা কেইজন আছে আজি মোটামুটি আমাৰ এৰাউণ্ড 60+ ফাৰ্মাৰ্ছ আছিলে তো তেওঁলোক এতিয়া ইয়াত ফিল্ডত গম পোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে আহিছে তেওঁলোকে আৰু ফিল্ড চাম আমি ইয়াত কেইজনমান আহিছে 20-10জনমান আৰু বেলেগ ফিল্ড আছে আমি নংক্ৰঙৰ চাইডে যাম তো সেই ফিল্ডত আমি ট্ৰেইনিংখিনি চামগৈ এতিয়া ফিল্ডটো Hamrin pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE Matijong chiklonang letang lo plotangte hempuji so mahang ke thegani ke pache thang ponje phan ningkarong hangjosi adontin kardoma hem along tin chiklonong so chetar ponsi hempuji so mahang ke thegani nang letang lo pusi pache thang ponin titi
Bangso aning garong pen United Christian Forum thihek pen UCF hin pen siding ponsi kewangji matijong ni phai krek thomani pre Christmas kitalon ponje phan siding ponlo UC school pathua klamalong ki padu ponji bangso pre Christmas kitalon panahut anarlo porphai si pen UC school pathua klamalong pen Christmas kero dampu bangso ki damahut ajara gari penle nangdun sitami chok bonta gari ka chewana tum an sitami mithang si jangthung chithai nangji bangso phiarni kangsam porphai ki thom pen bangke Christmas concert sitami paman ponpo napusona sai ki denglake aning kanwang sitami United Christian Forum hin pen la pen hempuji suanong ki pathe ponje phan sai ki deng pon bomason si piningle thos tami la puson pre Christmas a jaime deng ponlo bangso hut ki do anatum sitami chetong dun et pen hempuji suanong ki pathe dunje phan la pen bangso pre Christmas ki talon aliralon ki padu ponje phan si UCF hin pen kachuningri padu pon kadu kawe kaching hon solang dora do ana phan stami Christmas ningkang sama kardom nang litulima phano bajer paniklo kardom pini neli nang litumang no karja pon laki nang lituma phani si birta kemi nang ke wan pi labang so birta kemi laki non ke wangji matijong ni phai kreke thomani United Christian Forum hin pen patir pi pon si pre Christmas a jaime ke do ponji labang so jaime along kadu kawe sitami ke wang pen kachito dun peji phan si nilihin pen nang lituma phan phapon labang so pre Christmas a jaime ki di ponji lake UC school pathua klamalong si di pon ko labang so jaime ki bi ponji apor lake anerlo por phai si pen si labang so jaime pangcheng pon po por phai si apor lake kadu kawe sitami dak kaching room pen puthot kerol ke dam ji phan si ladak chetong pon po lasi nang ki don ji kadu kawe do anara ta tum sitami por phai si aprang nang ke pale peje phan si pachini pon anerlo Christmas Carol judet lo polotangte ani kang sampor phai ki thom benote kiro kar cho jai mix tami pangcheng kon thu phit bom lasika du ka ve sitami labang so kiro kar cho jai megalong ka chetong dun peje phansi puthot phawon News report KarbiAnglongLIVE Christian adhorom ke kroi arar tum an ke Bible kang thiralong alam aki kroi penapot det pialong tami Christmas arni mate Christmas apor nang lele aprang pens tami kang hong mek edjia phan advent Christmas kitalon pon padu ponin tilo lasom si West KarbiAnglong Kopli constituency arlo mate PKBA longri ke thom arlo ke do Nehemia mondolia long jasemet nimarlia tum pen chipatir piponsi aning kanwang son dak thak pining le thos tami phong ke ba phong advent Christmas mission pen talon ponsi mondoli esi tum stami ningarong kachipi dunang bong pen arnam aphan anong pathe ponsi ningarong chipi ponen tilo Nehemia mondolia long bangso advent Christmas kitalon pona me long Bible kang thira long pen athepi kiriponake kardom ki pi pen matmat oso ke aningarong piksi kanlo lukang deng pi isiang deng so plikebra prialong pen riponsi mondolia pastor SS ingti pen advent Christmas aputhak klardak pen mondoli sia toma phan than ponlo tangte Nehemia long bangso advent Christmas kitalon pona puthak mondolia ke saratum pen ki pachini ponlam thile non litum ajupon sina ai pon muhajong pen pa ilitum katu restame ardidunoga kardom de meri kitia kardom de kardom ki pen manat usuke ani arong piksi kan de lake labangso alam theke ning kangrong ning kansam kilong pen de la penayoksi apok arlo kido ausuta ani arong piksi kamlo kardom ki pipen mamasi ani arong piksi kamlo la posi pini ilitum labangso Christmas kang hongdut along sitame ilitum katuro risitame ilitum labangso aphin pen abang putin ka ilitum kardom jipi pen abang putin ta ningje parang je pan thupet pen ilitum kardom jipi konsina Christmas ka kardom lo thupet pen itum kido bang pan le kardom jipi konsina bangso advent Christmas kitalona chai mekalong chiklo long so tami tarpon
Mundulia long kidu klim sumar riso ejang sarphi sarphu atum tamei chetongsi advan Christmas amen pen hirjume chipi pon seroisi arnamanong pathe ponlo. Peglo nangli tum lopuson li tum along wang pen nang humri pon thegapot arnam hirjume nangli tum long peduna basi pini ke radak li tum PKBA arlo dak li tum Nehemia Baptist Mundulia long pini ke Mationg Achiklo tarik isi laki advance Christmas nitum moduli penta talon pon lo nasi pini nitum labangso amay long athim ke jong pon alam theke lailo kardom ki pipen amar usuk ke aning arong piksi kam lo nasi nitum jong pon lo lasi labangso Christmas ahut itum ning arong pik nangji abang putin setame Miri lapel Elizabeth alang litum kacing pen alang litum kardom kacipi pen aning karongong pen ajok alang litum apok arlo kibdu ausuan stame aning arong piksi alang litum kan lo plastik ilitum abang putin stame Kristo pan ki kroy arat atuman ilitum Christmas ahut abang putin ta ilitum ning arong pik pensi ilitum lunangji lapen kanangji tapi itu Christmas akardom itu kacipi pensi ningkang sap itu longji. Dong kamu kamen wiki be KarbiAnglongLIVE. Pinia birta kalapon si kang ton poniglo kardong.